Yes, munyemere nagire mbasuhuza ariko kandi nanabaha ikaze ku makuru tugiye gusangira kuri iki gicamunsi cyo kwa 28 ukwakira umwaka 2025. Ni amakuru yihutirwa ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni update cyangwa se amakuru agezweho ku rugamba rusatiranyije ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Njye kugezaho amakuru cyangwa se ngiye uri kuri mikoro ni 6bay official nk'ibisanzwe. Nkandira subscribe nimba utarayikandira kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira ku makuru abatugeraho umunsi ku munsi. Reka nizere ko mumeze neza abantu banje muri kunyumva muri mu nce zigiye zitandukanye. Munyemere rero dutangire ano makuru. Na amakuru ari kuvugwa ku bitero by'indege bikomeye cyane byagabwe kuri M23 ndetse bikavugwa ko izi nyeshyamba zakwiriye imishwaro. Yes, ni kuri uyu munsi wa kabiri rero tariki ya 28 ukwakira mwaka 2025. Ni amakuru ava mu ntara ya Nord Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru, aho ni muri teritwari ya Walikale. No tugiye kurebera hamwe iby'igitero cya FARDC. Ni amakuru avuga ko ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye ibitero by'indege byaje kwibasira umutwe wa M23 ni mu gace ka Kashebere, aho uyu mutwe wari umaze iminsi wishe nyuma yo gusunikwa cyangwa kuganzwa cyangwa gukubitwa inshuro cyangwa gutsindwa n'intambara ikomeye mu turere twa Masisi ndetse na Rubero. Ni ibitero by'indege rero byabaye mu gihe Leta ya Kongo ikomeje kugaragaza ubushake bwo gusubiza umutekano mu turere twose twigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Nk'uko bikomeje kugarukwaho n'itangazamakuru rero mpuzamahanga n'ibyegeranyo by'ingabo za Loni cyangwa se MONUSCO. Munyemere hamwe turebere rero amakuru avaho byabereye. Ni nk'uko abatangabuhamya babwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye byari mu masaha ya 3 za mu gitondo, aho indege z'intambara za FARDC zagaragaye hejuru y'agace ka Kashebere zigaba ibitero byibasiye ibirindiro by'umutwe wa M23. Byari bizwi ko birimo abarwanyi benshi bakomeje guhunga baturutse mu turere twa Masisi, Kicanga ndetse na Mweso. Nyuma yuko imirwano ikomeye yashyizweho mu mpera z'icyumweru gishize, ibitero ngo byibanze cyane ku nyubako zikoreshwa n'uyu mutwe nk'amazu yo kubikamo intwaro, ibirindiro by'imodoka z'intambara n'ibikoresho by'itumanaho. Abaturage bo mu gace ka Walikale Centre na Kashebere bavuga ko bumvishe amasasu menshi ava mu ndege z'intambara mu gihe cy'isaha irenga. Umwe mu baturage wahaye ubuhamya abanyamakuru yagize ati, twabonye indege ebyiri z'intambara ziri hejuru y'umujyi, nyuma gato humvikana ibiturika byinshi, abantu benshi bahise bahunga berekeza mu mashyamba kugira ngo birinde ibisasu bishobora kugwa aho batuye. Reka turebere hamwe ibyavuye muri ibi bitero rero. Nubwo FARDC itaratangaza umubare nyawo w'abaguye muri ibyo bitero, amakuru yizewe yemeza ko abari mu birindiro by'umutwe wa M23 bagize igihombo gikomeye cyane. Harimo abasirikare benshi bishwe, abandi bakomeretse ndetse ibikoresho byinshi byabo bisenywa n'indege za Leta. Ibi bitero kandi biravugwa nk'ikimenyetso cy'uko ingabo za Leta zafashe ububasha bwo gukoresha imbaraga z'ikirere kugira ngo zisenye ibirindiro by'umwanzi aho biri hose. Cyane cyane ni muri Nord Kivu no mu burengerazuba bwa Goma, aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kubangamira umutekano n'imibereho y'abaturage. Umuvugizi wa FARDC Brigadier General Sylvain Ekenge yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru ko ibitero bigamije kurandura burundu ibirindiro by'abanzi b'igihugu mu turere twose tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwe yigiriye ati, abakomeje kwihisha mu misozi ya Kashebere, Masisi na Rubero nibamenye ko nta hantu na hamwe hazasigara hizewe kuri bo. FARDC izabageraho aho bihishe hose mu kirere ndetse no ku butaka.
munyemere n'andi kandi nanone tugaruke ku cyo abaturage bari kugenda batangaza. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko bishimiye ko ubuyobozi bwa leta burimo kongera gufata ubuyobozi ku butaka bwabo, ariko banagaragaza impungenge z'uko hari bamwe mu baturage bashobora kugwa mu makuba y'ibyo bitero. Iyi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch n'izindi zikorera muri Kivu yamaze gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane niba nta baturage bagizweho ingaruka. Ariko FARDC yo ivuga ko ibi bitero byagenze neza kandi byari byibasiye gusa ibirindiro by'inyeshyamba mu rwego rwo kurengera abaturage no kugarura amahoro arambye. Reka turebere hamwe ubusesenguzi rero n'ibisobanuro mu isesengura ry'itangazamakuru. Ibi bitero biragaragaza ko icyiciro gishya cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho leta isa niyemeje gukoresha ubuhanga buhanitse bw'intambara y'ikirere cyangwa se nk'ibyo twakita aerial warfare mu rurimi rw'icyongereza, mu rwego rwo kurandura imbaraga z'umutwe wa M23, nyuma y'uko uburyo bwo kurwana ku butaka bwonyine butari bugihagije. Abasesenguzi b'umutekano bavuga ko Kashebere ari agace gafite akamaro k'igisirikare gakomeye kuko kari ku nzira ihuza Warikare ndetse na Masisi, kandi kari mu nzira zikoreshwa mu kugenzura intwaro n'ibiribwa ku ngabo za M23. Iyo nzira iramutse icitse byaba igihombo gikomeye kuri M23 kandi bigafasha igisirikare cya leta ya Congo FARDC kongera kugenzura ibice byinshi by'intara ya Nord Kivu. Mu gihe ibikorwa by'indege bikomeje muri Kashebere, abaturage basabwa kugira umutekano, kwirinda kwegera ibice by'intambara, gutanga amakuru ku buyobozi ku gikorwa icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano.